Kumslo inavi, lupikhi mukukini, asazani tsala, katonikini numukupungu. Ishi Ayeghiqha sasa Kithe akoto kami pisni. Lupikhi mukulaki trakani tsala lo, NDTV World News sasa Kithe no pikiuno. Lupikhi mukulaki trakani tsala inakhela, South Africa yeglo, Gauteng Province lo, Bakersdal Township lo, Ayeghiqha alo, Shuna chupel chekiu a pivilo. Alika kipemi kamino, aji dukan laki pivilo, alagila timkosho, alika veku vetsikiulo. Timi toku vekibitive ipi. Ena ado kami tiu alika kipemi tipakono a tipo kreno a aktaulo po kave ipi. Ena tie trakani tsala inake ay laki kela ipi. Ena tie zakemia kono pe ipi. Asa kitino pikiuno Gauteng Province la Bakersdal Township hipungo. Johannesburg spugikma dolo ye. Kilometer kini kholo ipi. Asa gitino pikiuno alika kipemi tipakono yegiklu kinilono ikipuno zlena timkosho alika wotuk tomo vekuvesano o kave ipi. Klena alika kipemi tipakono timi toku vekipitive ke kodolo timi laki ye karkusau laki ipi. Ena tie Provincial Police Commissioner Shakiu aje Major General Kekana ipikiuno South Africa SABC TV channel sasa gitino pe ipi. Ikimu alika kipemi tipako ye kunako kila pumlana pe ipi. South Africa yegla alika kipemi mkoktomo ani ipi. Ena alika kipemi kono zleno timkosho alika vekuvesiki uye ishiliki kumovai ipi. Itaki NDTV World News sasa gitino pikiuno lupikhi swo tupulani tsala loge South Africa capital Pretoria puri priviloge. Southville Township lo alika kipemi ampolakino hostel laki alo alika wotupomo vesuvesiki ulo timiktomo akhukahave ipi. Ena tim laki ye itimi apumpe kthusha kiu laki ipi. Ena hostel tipo ye aji jaje kiu pivilo ipi. Ena South Africa ye pikono panong haku nyakopela pututa khusushopen kiu gongno. Timiktomo alika vu license cha che kiu gongno. Akna hitoi kiu ktomo ipegwai ipipe ipi. Itaki asa giteno pikiuno people katani kinino mukupumpe rehokimo. Amthaki kuma dola likino alika kipemi mkono atsalolo timil hoso kolo pitiviani ipi. Ena alika kipemi mko hipako ye altichiuno angkalona timivu kakini eno akotone mga luvetsu kekoke ipi. Ena oveki katani kinino mukubidimpe. Amthaki loke South Africa yegalo Eastern Cape Province ipikiu alo alika kipemi ampolekino timi chiritache vekibitive ipi. Ena akhuka have ke timi chiritache tipako ye ablomi ko ipi. Lupikhi muku tupulani tsalalo Reuters sasa kitino pikiuno Russia gaku wushimi kono muchulani tsalalo Ukraine gaku Odessa region lo pipdeni puge shukakumu alo missile bomb kami vesuvesi kiulo. Imisini vekipitive no timi chikipungu izave ipi. Eno tie Ukrainian officials kono pe ipi. Eno tie muchulani tsalalo Africa yeglo Libya gaku pivilo Russia gaku shuka kami chikilono Ukraine wushimi kono ashuka tipako dolo kami bomna attack shiveki gongno amkulu ke launo Russia gaku wushimi kono pipdeni shuka kungu alo missile tipako vesuvesi ipi. Asa gitino pikiuno Odessa region lo pideni shuka kungu a hipo ye Ukraine gaku shuka kungu a kumtsu dola akijiu ipi. Ena akoto she peita chekiu a laki ipi. Ena Ukraine gaku no ashuka kungu a hipakolo no ashuka peita no athiktomo ktaumi gaku lau tsupu veno jacheni ipi. Tigong no Russia gaku no akoto no Ukraine gaku pideni puwe shuka kungu a hipo ye epic shacheni ipi. Ena tie Ukraine gaku Deputy Prime Minister Shakiu Oleksiy Kuleba no pe ipi. Itaki Reuters sasa giteno pikiuno Ukraine gaku no pana gaku pifnedi puwe shuka kungu a hipo lono Mediterranean Sea zhe katha sasa kataumi gaku lo athi tsupu chekiulo Russia gaku wushimi kono missile peithano ashuka tipako attack shicheni ipi. Ena kataumi gaku lo athi tsupu chekiu lage kilive peniano Ukraine gaku Deputy Prime Minister Shakiu Oleksiy Kuleba no Moldova gaku sakpemi ko sas akupta shive kiu vechono Ukraine gaku no ashuka tipako peitha chemovai. Eno azuri katha sas pu chemovai ipi. Ena iti ye panungo pana gaku yegiklu truck kolono
Pana Ukraine ga khu gutu ka tha sas katami ga khu lo athi chipu thuwai ipi ena Moldova ga khu yepi kana Ukraine ga khu yegi kluk saw kongo passenger ko kupuke launo alagi lango kepu akhami mla phelve ipi ikimu Moldova ga khu no Ukraine ga khu no alagi mla phel kiungo alagi lango kepu amla phelve kiu tipa ko ye zle kepu ho sive kiu no aloshim la phemla na phe ipi Bangladesh ga khu lo Hindu mi kiptimi lakhi aje Dipu Chandra Das apnum pe mukupungu sha kiu no Muslim lo thai ga ve kiu hong no Muslim mi kono pa heke pithive ki thiu itagi panung no Hindu mi aula huchui kiu khapu che kiu lakhi igona heve ipi eno Muslim mi tipa kono igona pa he kiu likhi kumono ado khami thiu za kemia kono pa ye RNAW Research and Analysis Wing program no the chu shi che kiu tim lakhi ke ipi pulup sa ke lau no pa galve ipi eno pa je Govinda Biswas ipi Kugo za kemia kono time kami pavila injukeno pana panong coach le kiu no ni rickshaw kasaw laki ke ena ipevelo ipi panong khunji mo za kemia kono pa galve ipi ena tie news 18 sa ki teno pe ipi Pakistan ga khu no Turkey ga khu sa sa ovekyu khatanikini no chirita chempe amtha khila akgupta shikiu lo khata vekiu vechono Pakistan ga khu no Turkey ga khu gushi shuka kithe laki khulwai ipi ena Turkey ga khu no Pakistan ga khu lo chupu vai ipi ena ovekyu khatanikini no kubidim pe moza khila ke Pakistan ga khu no Turkey ga khu shuka laki re khulwe ipi ena tige Turkey ga khu no Pakistan ga khu lo chupu vekiu ye ado kushwashi vai ipi Itagi Turkey ga khu President Shakyu Recep Tayyip Erdogan na pikiu no Pakistan ga khu no awishi shuka agthu ge igin kiu khatanikini no kuswom pe ashe ku loge ni Turkey ga khu lo no lunipi agpo shani ipi ena awishi shuka abidiu ge igin kiu khatanikini no kuswom pe loge ni Turkey ga khu no Pakistan ga khu chupu veni pi agpo shani ipi Itagi NDTV World News sa gi tino pikiu no Ayeghiqha lo aga khu akichiu na katomi ga khu lo no awishi shuka khulchani ipi ikimo Turkey ga khu ye katomi ga khu lo na khulchemoi ipi eno pana ga khu wishi shuka mla phelchani ipi eno Turkey ga khu President Erdogan no pikiu no ni Turkey ga khu na awishi ki oktomo khapul chekiu awishi shuka fit akhe to kuno lota chebidi mla phelvani pi akpurishani ipi ena tie niga khu wushi shuka akio kto mo khapul chekiu TCG anadulu ipikiung no tiji shini shani ipi libikhi mukulaki twakani chalolo Al Jazeera News sa ki tino pikiu no Israel ga khu wushi mi okono twakani chalolo Gaza City phogi Sheikh Rawan ipikiu salo Bombay service kiu lo aki palak thu akiu laki ship save ipi tilena timilaki vakipitive ipi ena wal ipai ki tipo no timi kuthu venalve ipi ado kami tiu rescue team kono panak thege kha phelwai ipi Iran ga khu na ko mu Israel ga khu sa sa awushin kilo pe tha ke pu ballistic missile ko mo mla phelvenia no I gona pukap chaw vai ipi ti hong no Iran ga khu no Israel ga khu attack shin pizu no Israel ga khu no Iran ga khu attack shiveni pi agapu shani ipi eno tie United States ga khu officials ono pe ipi ena Iran ga khu no Israel ga khu attack shin pizu no Israel ga khu no Iran ga khu akum to shi attack shiveni pi agapu sha ki tipo ye salanamu Iran ga khu no pana ga khu ballistic missile to momla phelve ke pusha ye tie Israel ga khu gang no I gona akum sa pu laki shive ki wang no ke ipi eno United States ga khu no hipo khatanikini no mukup ngumpe am hakilo Iran ga khu nuclear bomb la phel chikiu agthu fordongo Natanz eno Isfahan ipikiu ako ship service kimu itagi Iran ga khu no mla ki thevenia no I gona puka cha chikiu wang no Israel ga khu no ko mu Iran ga khu attack shiveni pi agpo shawai ipi eno asagi tino pikiu no Iran ga khu no pana ga khu ushina no I gona akum to momla phelveni pi I gona puka cha chikiu hipo ye akoto no ko mu Israel ga khu sa sa agushin kila pe thania no
Agpo sha kyu ke ipi eno Iran ga khu na Israel ga khu kumsi ye kaha khawe pini pi kumsa chini ipi eno Palestine Hamas terrorist galam yakono Israel ga khu sa sa agu sha kyu hi po loge panung ma Yemen ga khu Houthi galam yako pe tha chini ipi eno agu shi hi po lo Yemen ga khu Houthi galam yakono Palestine mi ko Palestine Hamas terrorist galam yako sa phu ke law Israel ga khu shuka eno United States ga khu shuka Red Sea zge ka tha sus hula hila uche ke ko kumse missile ena agushinanu kami pe thano attack sha chini ipi ishu sa Kithe hipado nong kam chishkim thi